Unaona kwenye niko, unaona na kwenye shimo iko. Unaona fragment ambayo iko inatoka ndani, inje iko inaenda naua population hii. Banaweka ndani vichuma kama hivi kwa kufanya mauaji. Hatujui tutawaambia tena nini na hatujui tutasema tena nini kwa ajili ya msaada ya hii raia ambayo inaendelea kuuawa usiku na mchana. Kwa kweli ni mambo ya huzuni sana. Hata cha kusema kinakuwa kama vile kinatushinda. Mtangazaji, twende uoneshe nyumba ambazo zinatoboka, zinakufa, watu wako nje na familia ziko zinalia, wanakosa nafasi ya kulala. Asante. Komera kandi wihangane tubwire ko byagenze. No twari turaha. Tubona indege iraje. Yamiva hejuru nyine tubona ko yasi ibimuri. Imaze kwasi ibimuri iraza yamigina inzu y'umwana washira ikunda gurira itwika umurima yari
harimwo abana bicayemwo barimwo, Imana yo mu ijuru irakinga ntibapfa, ariko yamibomora inzu irayimara, ibomora umusozi. Namwe ndagira ngo ni ibitangaza ntitwabona uko tubivuga. Yamibomora imyobo isumba umugano ndende, imyobo ntitwabona uko tubivuga, yimze imyobo 2. None tubuze uko tubifata, tubuze uko twifata, tubuze uko tugira hano iwacu muri centre. Abari ko tubona turi muri centre ya Minembwe, ni haruguru bukeya y'umuhana yaho bita muri centre, ariko kandi muri iyo centre hariho abaturage, haraho abaturage bari suko yaje mu gatondo irasa mu muhana hagati mu madegu, ikaba yarashe hafi amabomba 2 yituye hano. Abantu babonye amashusho twatugenda tubagezaho, abana abaturage rero baruhande kumurabona amazu, no kuvuga ngo ni muri centre Minembwe hagati niho yarashe suko. Inyuma yaho kandi kuwa gatatu yari iri hano, inyuma yaho kandi kuwa mbere yari iri hano, ihaye ikomeza kurasa abaturage akarere ka Minembwe. Ntabwo turiko tuvuga drone yatwitse amazu y'abaturage yose yamaze irundu aho bita kwa Gakina, ndetse ikomeje kugenda yangiriza. Mukecu, none niki wavuga kuri iri leta ya Gisegeti? Baye tacho twabona tuyivugaho, ni Imana yonyine yomenya. Ni leta yatumaze, yamaze abana, yamaze abantu bakuru, yamaze amazu byose, ibintu byose yabimaze, iri kwirarasinka nta kintu idahaye yisha. Urumwe mu baturage twasanze hano madegu hagati aho suko imaze kurasa, niki wavuga? Njendo umuturage wa hano twamaze iminsi myinshi, ariko igitangaza nuko leta ya Kongo yatwanze, kandi turi abaturage, kandi turi abakongomani nk'abandi. Urumva ntaco twovuga, dusabye amahanga kugira ngo adutabare, kugira ngo tureke kuma kurengana abana. Urabona hano hantu tutuye, aha niho ntuye, na muzehe hano mu nzu yiwe niho yaje yabombye munsi y'uruzitiro, ariko amabombe yakagenda akagera mu nzu, yasanzemo abana babajya n'abadamu. Urumva ni igitangaza, Imana gusa yakinze, ariko turasaba ngo badutabare. Amahanga niyo. Hari nkasanga hari nkasa 4 n'iminota 30 gucya n'irindwi gucya. Muri pisi mavugo rero tuko tuganira nawe, karagenda twereka uburyo ibintu byagenze. Aya ni amatera y'abaturage bari banitse hano hanze, hanyuma suko iraza iraharasa. Na abaturage n'impunzi zari muri inzu. Munaona nyumba comme vous le constatez, twereka ko inzu yangiritse hamwe na pisi mavugo nanone. Vous voyez, ici il y a une famille, plus de 6 à 7 personnes. Flagament. Ok. Comme vous le constatez aussi, venez, qu'on puisse montrer des dégâts. Entrez. Vous voyez, ils étaient en train de cuisiner. Ils étaient en train de cuisiner. Bariko barya hangaha nako bateka. Unaona walikuwa wanapiga gucumba abana baje. Flagament na wapiga. Naona chungu, kila kitu. Chakula. Unaona? On peut aller encore là-bas. Dans une chambre. Vous voyez? Tout ça, c'est le gouvernement congolais. Hein? Comme vous le constatez. Ok. Nalala. Flagament inatoboa manjanja. Inaingia mpaka ndani. Nawaza mnaona? Ok. Oui, chers compatriotes, comme vous le constatez, ce sont des choses à fustiger. Ça fait plus de 6 jours depuis que les FARDC ont commencé à bombarder les maisons des paisibles citoyens. Et nous nous sommes donné le devoir, en tant que l'armée révolutionnaire congolaise, de continuer toujours à protéger la population. Comme vous le constatez aujourd'hui, c'est maintenant un avion Sukhoi qui vient de bombarder une maison dans laquelle il y a une famille de Banyamulenge qui a fui dans une maison en train de fuir la guerre à partir du Lundu. Et là où ils se sont réfugiés, l'avion est venu les chasser jusqu'à l'intérieur de la maison. Vous les constatez, vous tous, c'est un matelas
Vous voyez comment les fragments ont détruit les toits la toiture de la maison. Donc ça a fustigé. Nous demandons à tous les témoins de la communauté internationale de voir ce qui est en train de se passer à Minembwe avec un œil ouvert. Parce que si vous voyez des petits enfants comme ça, venez petits, Kouja, vous voyez des petits enfants comme ça, can you imagine un enfant de 5 ans qu'on a forcé de ne plus continuer à étudier, et maintenant un enfant qui n'étudie plus, mais on vient le pourchasser jusque dans sa résidence. C'est à fustiger, chère communauté internationale, chers compatriotes congolais, ce qui se passe à Minembwe, ça doit tous nous révolter. Nous devons tous condamner. L'état de briser le silence est déjà cet état que nous traversons. Et donc, nous devons vraiment tous baisser les bras devant ce que tu es en train de faire contre les populations banyamulenge ici. Yes, twarababwiye ko abanyamurenge benshi bakoreshwa n'ibintu kabinza mu kugira ngo bashobore kwerekana yuko bagiriwe nabi kumba atavyo. Urabona mu mama bagira babaze, muraza kumva ibintu aza kwishura, muze kumva mu murabe no mu maso, murabe bino bintu ko bikorespondana, hama muraca mubona neza yuko ivyo bavuga ari biteragirano, ari ibintu bitaba byabaye ko FARDC yirasiye y'abasirikare. Noneho M23 agira bwejagura umugani w'ababandi ngo yarashe mu bene igihugu, kandi hakaba hari abene igihugu bake bibijuju baca bakoreshwa na M23 ngo barashwe. Tumusanze hano ni wari ufite abana bari mu nzu aho siko yarashe, bityo abana bariko barya, yariko acumba, abandi bari batawanyitse mu nzu, age kudweza ubuhamya. Mukecu zagenze gute kandi wihangana? Turihanganye mu bishe nyine ndege isuma, ugisumye twumva nyine bambayira hanutse, uri hanuka turahunga twigirayo, aho twaturi nyine niho ibamba ryahanukiye, ariko Imana iraturinda twagira ko tuva. Imana yakoze cyane. Ndweza ubuhamya, mwari mu nzu mumeze gute? Twari mu nzu twako dufungura n'abana twicaye.